tātou katoa. Kai konei mātou ki te kura o ngā taitama o Wairau, e mihi nei kia koutou katoa. We are at Marlborough Boys College this evening for our final dress rehearsal for te huinga whetū ki whakatū hei te rā pare. So this Friday, the 16th of September, we all travel over to the Trafalgar Centre in Whakatū in Nelson to compete in the Kapa Primary Schools Regionals competition. Yeah, we're all excited. Had that song composed. Ngā Taiohi te waka!